Yes, reka nongere mfata akakanya nsuhuze mikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV muri amakuru agezweho kuri uyu wa kane tariki 11 Kamena 2026 ni ku mutekano, politike na diplomasi mu karere ka Afrika y'Ibiyaga Bigari muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Turebera hamwe akantu ku kandi. Nyemerera mbere yo kujya mu kazi kawe k'uyu munsi rwose ubanze wumve byinshi biri kuvuga ku mutekano muri aka karere. Ibintu bihora bihinduka uko bwije nuko bukeye. Urwanda rwongeye gukomoza kuri Fdlr n'umutwe ugizwe hani n'abasize baye ku Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Urwanda rwayivuzeho ariko rukomoza cyane cyane ku gisirikare cya Congo FARDC bafatanya mu guhangana na M23, banafatanyije cyangwa se basangiye umugambi wo kuzahungabanya umutekano w'u Rwanda. Bikaba bivugwa ko rero nyuma y'uko FARDC yasabwe gusenya Fdlr ariko ikanabisinyira ariko ntibikore, cyangwa se nyuma y'uko Congo isinyiye gusenya umutwe wa Fdlr ariko ntibikore, dore ikosa rikomeye FARDC yaje gukora. Dore niryo rero Rwanda rutangaje ahangaha. Ni mpamvu ngira ngo rwose ubana natwe wumve amakosa guverinoma Kinshasa yakoze akaba ashobora no kuba yayigiraho ingaruka. Hakomojwe ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi. Ese niki gituma umubano w'ibihugu byombi ukomeje kugenda uba mubi cyane? Ni iki gisabwa kugira ngo umubano ube mwiza? Ese ninde uri mu byukuri kwenyegeza ibi byose? Reka tubirebere hamwe. Ibi nabyo n'ibyo Rwanda rwatangaje. Ndababwira ko rero muri aka kanya mu Busuwisi byamaze kumenyekana ko Ubusuwisi bugiye kwakira indi nshuro y'ibiganiro hagati ya Kinshasa na M23. Ni mu gihe agahinge katarubahirizwa ku rugamba. Murabizi ko mu kwezi kwa kane tariki 17 Republika Demokarasi ya Kongo na M23 bahuriye i Montreux mu Suisse baganira ku gahinge ndetse n'ari masezerano bagiye basinyana na muginga nta kimwe kigize gishyirwa mu bikorwa. Bishobora rero kubura vuba na bwangu. Ndaje mbabwira igihe biteganywa ko impande zombi zakongera kwisanga mu biganiro. Munyemerere turebere hamwe amashira kinyoma cyangwa se amakuru y'ukuri aturuka muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko gisirikare cya Congo FARDC cyari cyatangaje ko cyongeye kwigarura agace ka Mikenke ngo cyari cyatakaje kikambuye na twirwaneho ku munsi wa kwa mbere tariki 8. Bikavuga ko FARDC rero ifashijwe cyane na Hibu Special Force ngo igiye kwisubiza aka gace n'utundi dutandukanye. Reka nze mubwire amakuru yo guturuka ku mirongo y'urugamba muri aka kanya mukwiye kuba mwamenya. Hanyuma ndaza kubabwira ko nyuma ya raporo ya Human Rights Watch yashinjaga M23 n'u Rwanda gukora ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu nyuma y'uko umujyi wa Goma ufashwe mu mpera za Mutarama umwaka ushize, M23 yaje gusohora itangazo ritera twatsi ibirego bya Human Rights Watch. Ndababwira 5/5 Amerika yasabye Ububiligi gukumira abanyekongo. Ibi ni kubwizihe mpamvu? Iyi ni inkuru rwose ntabura kuza kubabwiraho muri aya makuru. Munyemerere nze kubabwira ko mu byukuri igisirikare cya Congo cyongeye gutahamo inkuru mbi cyane nyuma y'uko witwa Colonel Makelele wa FARDC wayoboraga ingabo muri Fizi yirashe. Ese byatewe n'iki cyamuteye kwirasa? Hanyuma se akakanya merewate? Yes, ndabibabwiraho muri aya makuru. Babwire ku ngabo z'u Burundi zikomeje kwisuka cyane ahitwa Ibibogobogo. Bikavugwa ko mu byukuri ziri no kugaruka mu bice bya Minembwe mu bikorwa bikomeye by'ibitero bikomeje gutegurwa ku baturage b'abanyamurenge muri biriya bice. Turakomoza ku nkuru nziza cyane kuri Madame Louise mushiki wabo ushobora kuza kongera gutorerwa kuyobora cyangwa se ku munyamabanga mukuru w'umuryango OIF. Aka kanya rero tureberamwe impamvu y'amakuru Louise mushiki wabo akwiye manda ya gatatu muri uyu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Turambuka kuri nyanja ngari babwire byinshi ku buryo Iran yihoreye kuri Amerika bikaba byongeye kubura intambara ishobora kuza kuba intambara y'urudaca hagati y'ibihugu byombi. Yes, turakomoza ku makuru ari kuvugwa cyane mu mutwe wa RNC wa Kayumba Nyamwasa. Aho rero muri uyu mutwe dukomeje gukinga babiri. Ibibazo bya Kayumba Nyamwasa ndetse n'ishyaka rye bikomeje kugarukaho cyane muri aya makuru. Turebera hamwe uburyo mbere muri ryo bari mu mwiryane. Reka tuze tubigarukeho tubive imuzini muzingo gatanu ku kandi. Nongeye kuba ikaze rero mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa se abone
ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Yes, you can like tukabona ko bikunda ugatanga igitekerezo ari nako usanyiza abandi aya makuru, ibi nabyo byose biba ari ingenzi cyane kandi turagusaba ngo ubikore ariko mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Yes, mu gihe ibikorwa by'intambara bikomeje gufata indi ntera murasirazuba wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru yizewe aravuga ko ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kinshasa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 biteganyijwe gutangira mu cyumweru gitaha mu gihugu cy'Ubusuwisi. Yes, hanyuma ibi biganiro bigiye kuba mu gihe impande zombi zigerageza gushaka inzira y'amahoro binyuze mu mishyikirano, ariko hakaba hakigaragara imbogamizi zikomeye zituma umusaruro wifuzwa utagerwaho. Ubwo rero ibibazo bikomeje guteza impungenge harimo kutubahiriza amasezerano y'agahenge ndetse no kudashyiraho ingamba zo kubaka icyizere hagati y'impande zihanganye. Amakuru aturuka mu bakurikiranira hafi dosiye avuga ko kugeza ubu nta ruhande rurashyira mu bikorwa ku buryo bugaragara ibyo rwemeye mu biganiro byabanje. Ibi rero byatumye icyizere hagati ya Kinshasa na AFC M23 gikomeza kuba gike cyane mu gihe abaturage bo mu bice byugarijwe n'intambara bakomeje kubaho mu buzima bugoye. Hanyuma nubwo mu mezi ashize hagiye hatangazwa ibihe bitandukanye by'agahenge kagamije koroshya ibiganiro bya politike, amakuru ava mu bice bitandukanye bya Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo aragaragaza ko imirwano n'ibikorwa bya gisirikare bitigeze bihagarara burundu. Hari impande zombi zagiye zishinjanya kuba mu by'ukuri arizo zica amasezerano y'agahenge. Mu by'ukuri ibintu byakomeje gutiza umurindi ubushyamirane no kudindiza gahunda y'ibiganiro, aho abakurikiranira hafi ibera muri Burasirazuba bwa Kongo bavuga ko uburyo bwizewe bwo kugenzura ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge biri mu bituma ayo masezerano adatanga umusaruro wari utegerejweho. Ariko kandi amakuru yizewe aragaragaza ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rigizwe n'ingabo z'u Burundi, FRDC, Fdlr na Wazalendo tubagiwe n'abacancuro ari ryo rikomeje kugaba ibitero mu mihana ituwe n'abanyamulenge no mu tundi duce dutandukanye. Ibi rero bikaba bituma AFC M23 na twirwaneho bavuga ko batabara abaturage mu by'ukuri bahura n'ibi bitero bikaviramo impande zihanganye gukomeza imirwano ikarishya. Yes, ubwo reka mbabwira ko rero mu cyumweru gitaha umunsi utaremezwa neza nibwo impande zombi zishobora kwisanga mu biganiro hariya imontre mu Suisse ku yindi nshuro. Bivugwa ko rwose buri ruhande ruri tayari kwitabira ibiganiro ngo harebwe, ariko hakaba bivuga ko hazabaho no kwinigura barebe se ku ibiganiro biherutse mu by'ukuri byasinyemo amasezerano atarigeze yubahirizwa n'aka na gato. Basinye guhanahana imfungwa ngera ngo zigera kuri 440, ariko byarangiye ejo bundi Kinshasa itanze imfungwa 37 zo ku ruhande rwa M23, ariko nabwo twamenye amakuru yuko 22 muri 37 bari barasoje ibihano byabo ndetse n'abangaba bafunguwe ntabwo barashyikirizwa M23 uretse ko byatangajwe gusa. M23 nayo ntigeze igira iki bikoraho ngo itange imfungwa za Kinshasa, ariko ntabwo yigeze ikora ibyo nakwita ibikorwa byo gukinga utude mu maso ngo igira birekura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nyamara bitayifasheho. Ubu rero ayo masezerano yo mu Busuwisi yarasinywe ariko ntigeze yubahirizwa, kuko ngubwo nituva ku by'imfungwa tukareba ku bijyanye no guhana agahenge. Murabizi ko ntabwo ariko bimeze, intambara iri kubica bigacika muri Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo. Ibice bitandukanye byegereye umujyi wa Rubaya muri teritwari ya Masisi maze iminsi biberamo imirwano ikomeye, twagiye tubigarukaho. No muri Kivu y'amajyepfo rero mu bice bya Mukenke, Kalingi, Bidegu hagiye hagabwa ibitero simusiga no muri access zitandukanye zo muri teritwari ya Fizi, ndetse dore ko n'ubu hari kuvugwa mu by'ukuri ko imirwano ikomeje hagati ya FRDC na twirwaneho muri biriya bice byo muri Kivu y'amajyepfo muri access za Mikenke. Ubwo rero kugeza ubu imirwano irimo kubera Gakenke muri Minembwe hagati n'ihoro ry'ingabo za leta Kongo birumvikana zifatije ni coalition birumvikana bahanganya na twirwaneho. Amakuru angeraho arava muri ako gace aravuga ko uruhande rwa leta ngo rwagabye ibitero ku mihana ituwe n'abanyamulenge, ndetse MDP twirwaneho ngo yahise itabara abaturage bagabwagaho ibyo bitero. Yes, ubwo rero
reka tutegereze icyo ibiganiro bizabera mu Busuwisi mu cyumweru gishize bizatanga, ariko abenshi baravuga bati nta nubwo ari ikintu kinini. Yes, hanyuma reka dukomoze kubitangazwa n'u Rwanda kubijyanye n'umubano warwo ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uburyo Fdlr yakomeje guhabwa uburyamo bushyushye na guverinoma y'iki gihugu, n'uburyo aka kanya Fdlr ibayeho ntacyo yikanga, ihabwa byose nkenerwa mu gukomeza mu by'ukuri kukuba umutwe ukomeye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yeshuye ko nyuma y'iminsi 2 ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko zatangije ibikorwa byo guhiga umutwe wa Fdlr mu mpera za Werurwe uyu mwaka, zawuhaye ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda 700. Kuri 29 Werurwe nibwo umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo FARDC Lieutenant General Jacques Charles Gonza Ndulu yatangaje ko yari yamaze gutangiza ibikorwa byo guhiga abarwanyi b'umutwe wa Fdlr bari ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Ni ibikorwa Jacques Charles Gonza yari yavuze ko mu by'ukuri yatangirije mu mujyi wa Kisangani ni mu ntara ya Chopo mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington Kinshasa yasinye n'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru BNB Kigali yavuze ko FARDC yatangaje ko igiye gusenya Fdlr nyuma yo gushyirwaho igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa aho kurandura uriya mutwe ikaba yarahise iwohereza ibikoresho byinshi birimo n'imbunda ziremereye zigera kuri 700. Agira ati ku itariki 29 Werurwe ngira ngo Amerika yari yashyize igitutu kuri guverinoma ya Kinshasa, hanyuma umwe mu bayobozi b'ingabo za Kongo Kisangani avuga ko noneho bagiye gutangira ibikorwa byo kurandura umutwe wa Fdlr. Ati ntihashize n'amasaha 48 ku itariki ya 34 bohereje indege hariya za Warikare zijya gutanga imbunda ku ba Fdlr. Batanze imbunda hafi 700 zamurukiye amafaranga n'amasasu babihaye Fdlr, kandi bari bamaze gutangiza kandi bari bamaze gutangariza amahanga yuko noneho babirahiriye bagiye kurandura umutwe wa Fdlr. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ubwo ibyo byabaga u Rwanda rwagaragarije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Kongo Kinshasa isanzwe igira indimi ebyiri. Avuga ko usibye kuba iki gihugu gikomeje gushyigikira Fdlr aho kuyirandura, Perezida Felix Tshisekedi anasanzwe akorana n'abitwa abanyapolitike b'Iburayi bashyigikiye uriya mutwe. Yatanze urugero rwa Jean-Luc Habyarimana, ni umuhungu wa Juvenal Habyarimana wigeze kuba perezida w'u Rwanda, ndetse n'uwitwa Fabien Singaye bamaze igihe bakorera ingendo mu mujyi wa Kinshasa mu rwego rwo gutegurana na Tshisekedi uko bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni ingendo batagira Kinshasa gusa kuko na hari Bujumbura banyarukirayo. Nduhungirehe rero yashimangiye ku imyitwarire Kongo Kinshasa ikomeje kugaragaza ko ishobora gutuma u Rwanda narwo rutubahiriza ibyo rwiyemeje mu masezerano ya Washington, byumvikane ko no gukora ingamba z'ubwirinzi. Ati rero n'ubundi amasezerano y'amahoro ashyirwaho umukono n'impande ebyiri, ni ukuvuga ko buri ruhande rugira ibyo rwiyemeza. Nta masezerano y'amahoro namwe nigeze mbona mu mateka y'isi yuko ari uruhande rumwe rugira ibyo rwiyemeje urundi rukidamararira cyangwa se rugakomeza gukora nkaho nta cyahindutse, rugakomeza gutera ibisasu bya drone na zamurutsiye noneho no gutegura aba Fdlr. Yunzemo ko ibi ari nabyo u Rwanda rumaze igihe rugaragariza abahuza, ari nako rubasaba kwitondera ibiri kuba. Yanakomoje ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi. Reka nabyo tubirebere hamwe, reka nabyo rwose tubikomozeho. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko muri iki gihe u Burundi n'u Rwanda bitabanye neza bitewe n'iki gihugu cy'igituranyi cy'u Burundi. Ubwo ni umubano w'ibihugu byombi wongeye kuzamo ibibazo guhera mu mpera za 2023 ndetse no muri Mutarama 2024 u Burundi bwafashe icyemezo cyo gufunga imipaka yabwo n'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye na BNB Kigali nibwo yavuze ko u Burundi ari bwo bwabaye intandaro y'izamba ry'umubano w'u Rwanda nabwo
nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yatangarije Kinshasa ko ashyigikiye umugambi wa Perezida Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Yavuze ko kuba Gitega yarohereje mu burasirazuba bwa Kongo ingabo zabwo zimaze igihe zifatanya ku rugamba n'abari mu mutwe wa Fdlr bishimangira ko igishyigikiye uwo mugambi ugikomeje. Ati ikizwi nuko ingabo z'u Burundi zikiri muri Kongo ziracyafatanya n'interahamwe za Fdlr kandi n'uwo mugambi wo gutera u Rwanda. Ati n'uwo mugambi wo gutera u Rwanda ntaho wigeze ujya. Nduhungirehe avuga ko mu biganiro bitandukanye byagiye bihuza intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi, Kinshasa yagiye igaragaza ko yifuza kubana neza na Gitega. Mu gihe ibi biba bigaragara mu by'ukuri nk'ibishobora gusubira mu buryo, rero u Rwanda rutungurwa no kuba ngo intambwe iba yatewe isubira inyuma hanini bitewe n'imvugo zibasira u Rwanda na perezida, n'imvugo zitangazwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Minisitiri Nduhungirehe rero yashimangiye ko mu bigaragara igihugu cy'u Burundi kidafite ubushake bwo kubana neza n'u Rwanda, avuga ko rwose ariyo mpamvu. Hanyuma ni AFC M23 iri huriro ryamaganye ryivuye inyuma raporo yasohowe na Human Rights Watch kuri ku munsi w'ejo kwa gatatu tariki 10 Kamena. Rero M23 isanga ari inyandiko ngo ibogamye cyane, yatoranyije irangwa n'ibintu bidasobanutse neza kandi idahuye n'ukuri kuri aho ibintu bibera. Mu itangazo ryashyize ahagaragara ivuga kuri iyi raporo, AFC M23 ivuga ko uyu muryango uvuga ko urengera uburenganzira bwa muntu wibanda cyane cyane kuri AFC M23 mu gihe woroshya cyangwa se ukirengagiza rwose ibyaha bikomeye byakozwe n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uburyo rero ngo butera kwibaza ibibazo bikomeye bijyanye no kutabogama kwa Human Rights Watch no kwizera imyanzuro yayo. Ibirego byo kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato barenga 1700 niba nibuka neza, nibo M23 iregwa cyangwa se ishinjwa ko yinjije mu gisirikare mu buryo mu by'ukuri bw'agahato, ariko M23 yabihakanye. AFC M23 ivuga ko iteka yinjije abantu mu gisirikare mu buryo bugaragarira buri wese, bikorwa ku manywa nta guhisha, kandi ngo byanditswe cyane n'amashusho na video bigera kuri bose. Ngo kugaragaza rero uko kwinjiza abantu mu gisirikare ku bushake nko kubikora ku gahato ngo ni ibisobanuro bikemangwa cyane bidashobora kwemezwa n'ukuri. Rero iri huriro rivuga ko muri ibi bihe by'ikoranabuhanga aho abaturage bandika ibyabaye mu gihe nyacyo bakoresheje telefone ngendanwa n'imbuga nkoranyambaga, bigenda bigora cyane ko Human Rights Watch ariyo itanga ukuri, yirengagije ibimenyetso mu by'ukuri bihererekanywa buri munsi, ndetse bo ni ibimenyetso bihererekanywa n'abatanga buhamya bagiye babyibonera. Yes, hanyuma igihugu cy'Ububiligi, reka mbanze mbabwire ibijyanye n'amakuru ari kuva muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'uburyo mu by'ukuri yari amakuru akomeye cyane. Abakurani rwa coalition barigamba gutsinda M23 nayo ikaza mu by'ukuri, ndetse natwe biravugwa neza ko ku munsi w'ejo twabigarutseho muri Kivu y'Amajyepfo amakuru aturukayo ari guhindagurika uko bwije nuko bukeye. Kuva ku munsi wo kwa mbere hafatwa agace ka Mikenke nibwo kafashwe na twirwaneho. Amakuru ava mu nzego zitandukanye zikurikiranira hafi ibera ku rugamba avuga ko MLDP turwaneho yavuye muri Mikenke mu masaha y'umugoroba wo kwa gatatu ku munsi w'ejo, nyuma y'iminsi mike yari ishize M23 natwirwanaho bagenzura aka gace nyuma y'imirwano ikomeye yabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru. Kuwa mbere nibwo abarwanyi batwirwaneho binjiye muri Mikenke nyuma y'imirwano yari ikaze yabahuje n'ihuriro ry'ingabo za leta Kongo rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo ndetse na Fdlr. Iyo mirwano yasize iri huriro risubiye inyuma bituma Mikenke ijya mu maboko ya MLDP twirwaneho. Nyuma yaho FARDC yasohoye itangazo rivuga ko yongeye gufata Mikenke ndetse ko rwose yirukanyemo MLDP twirwaneho. Icyakoze amakuru aturuka ahabereye ibikorwa bya gisirikare agaragaza ko uyu mutwe wari wamaze kuva muri ako gace mbere yuko iri huriro rihagera, bityo ko nta mirwano ikomeye yabereye muri Mikenke mu gihe yongeye kwinjirwamo n'ingabo za leta n'abafatanya. Amakuru kandi akomeje gutangazwa n'abakurikiranira hafi bikorera mu burasirazuba bwa Kongo avuga ko FARDC yatangaje ko yafashe uduce twa Kalingi na Bidego, nyamara amakuru ava mu
baturage ndetse no kuzindi nkomoko ziri hafi y'urugamba. Aragaragaza ko tuduce tugikomeje kugenzurwa na twirwaneho. Si ibyo gusa kuko uyu mutwe ukomeje no kugenzura ibice byinshi biri hafi ya Mikenke, harimo Gitavi, Duhoka n'utundi duce tw'ingenzi two mu nkengero z'iyo centre, aho ibikorwa bya gisirikare bikomeje kuvugwa cyane ubushyamirane hagati y'impande zihanganye. Ku rundi ruhande kuri wa gatatu kandi imirwano ikomeye yamaze umunsi wose ibera mu gace ka Gakenke. Imirwano yahuje twirwaneho na coalition birumvikana. Amakuru yizera yaturuka muri ako gace aravuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cya kare ikomeza kugeza amasaha y'umugoroba. Ayo mpande zombi zakoresheje intwaro zitandukanye. FARDC na bafatanya ibikorwa bayo bakoresheje indege zitagira abapilote zizwi nka drone ndetse n'izindi ndege z'intambara. Ayo makuru kandi akomeza avuga ko twirwaneho yasubije inyuma izo ngabo za leta zari zagerageje kwegera uduce dutoye cyane n'abaturage, ibintu byatumye imirwano imara igihe kinini mu gihe cyangwa se igihe kinini. Bavuga ko amakuru avuga ko mu by'ukuri imirwano yabaye umunsi wose hafi amasaha 12 gutyo. Murumva ko byari bikomeye cyane. Hanyuma reka mbabwire ko aka kanya reka mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States of America, ku munsi w'ejo ikinyamakuru Demorge cyatangaje ko mu by'ukuri Amerika iri gusaba Ububiligi binyuze kuri Ambassador Bill White gushyiraho icyemezo cyo kubuza bene gihugu ba Kongo kwinjira muri iki gihugu mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya Ebola. Abadiplomate b'Abanyamerika bakorera mu Burayi bemeje ko bahawe amabwiriza na Washington yo kuburira igihugu cyangwa se ibihugu bakoreramo mu gikombe cy'isi kizabera muri Amerika. Biteganyijwe ko ibihugu bizatangira gukurikiza amategeko akomeye yo muri Amerika ajyanye no gukumira Ebola mu gihe hatabayeho ingamba nk'izo. Bivuga ko rero ubuyobozi bwa Amerika butekereza gufata ingamba zo gukumira abantu baturuka mu bihugu by'Uburayi. Yes, hanyuma reka twinjire mu mutwe wa RNC, n'umutwe uyobowe n'umutwe wa Kayumba Nyamwasa. Rurakinga babiri muri RNC, umwiryano ukomeje kuzamba umurambabarira umwiryano ukomeje kuzamuka umunsi ku wundi, aho batumvikana ku buryo Ben Rutabana yaburi burengero n'uruhare rwa bamwe mu bagize uyu mutwe witerabwoba. Uruhande rumwe rukomeje kuvuga ko Rutabana yaburi burengero bitewe n'ibibazo yarafitanye na Kayumba Nyamwasa, ariko ngo ababivuze bose bahise birukanwa barameneshwa. Ni mu gihe ku rundi ruhande bivuga ko Rutabana yarafite ibibazo bye bwite bidafite aho bihuriye na RNC. Serge Ndayizeye ukorera umuyoboro wa YouTube wa RNC aherutse kuvuga ko ibura rya Ben Rutabana rishingiye ku bibazo bye bwite nk'umuntu, ndetse ko bishoboka ko hari amahari yarafitanye n'abayobozi bamwe bo muri uyu mutwe. N'amagambo yahise asamirwa hejuru na Jean Paul Turayishimiye wahoze ari umuvugizi wa RNC, avuga ko ibibazo bwite bidashobora gutuma umuntu aburirwa irengero. Avuga ko atari byo, kuko ibibazo Rutabana yagize ari ibibazo bya politike, ibyo atumvikanaga n'umurongo wa RNC bikavamo ko aburirwa irengero. Ben Rutabana wari komiseri muri RNC ushinzwe kongera ubushobozi yaburiwe irengero ubwo yari mu rugendo yatangiye ku ya 5 Nzeri 2019 muri Uganda. Ku ya kabiri byari ku itariki 2 Ukwakira 2019, hari baruwa yakwirakwiye hanze igenewe umuhuzabikorwa wa RNC Jerome Neyigize, iriho amazina y'abayanditse aribo Tabita Mugenzi, William Mugenzi na Jason Muhayimana, Simeone Ndwaniye, hakaba na Vida Ndwaniye, Louis Rugambage, Diane Rutabana, Emerance Sikubwabo ndetse na Max Sikubwabo. Muri iyo baruwa banditse ko Rutabana ngo yahagurutse i Buruseli ku wa 3 tariki 4 Nzeri 2019 saa 3:45 z'ijoro n'indege ya Emirates Airlines agana Entebbe muri Uganda. Ngo yabanje guhagarara i Dubai mbere yo kugera ku kibuga cy'indege cya Entebbe ku ya 5 Nzeri 2020.
2019 mu byari masaha ya saa 7:50. Yakomeje kuvugana kuri telefone n'umugore we Diane Rutabana hagati ya tariki 5 n'8 Nzeri, ntiyongera kumva ijwi rye. Rutabana ngo yagombaga gusubira mu Bubiligi ku ya 19 Nzeri muri uwo mwaka, nabwo akoresheje Emirates Airlines, ariko ngo baramutegereje baraheba. Turayishimiye rero agasobanura ko ubwo Rutabana yajyaga muri Uganda yarafite ibibazo bikomeye ku buryo rwose yatinyaga abantu bo muri RNC kurusha abandi bose. Ati hari ku cyumweru umuntu ahamagara Kayumba ari Bugande bavugana mu Kinyankore, ati rwa rugendo Ben yarafite rwajemo ibibazo. Kayumba ambwira ko Ben bamushyize ku bantu bashobora gutagwa muri yombi. Ibyo rero ni amagambo Kayumba yanyibwiriye, arambwira ati reka mpagarare, ati reka mpamagare Ben mbimubwire. Uyu hanyuma mu by'ukuri nyuma ngo Kayumba yahamagaye Rutabana, hashize umwanya muto Rutabana nawe ahamagara Turayishimiye, ambwira ko nubwo yumvise ko ibintu bitameze neza ngo nta kabuza za kugenda. Ati ndagenda ndi Umufaransa. Aragenda ageze Entebbe amara amasaha 2. Ati tutaramenya aho ari. Nyuma y'amasaha 2 ndamubaza nti ni gute hashira amasaha 2 tutaramenya aho wagiye uko bimeze. Ati ubu numvaga ko bamaze kugufata. Ngo Rutabana yamubwiye ko ageze muri Uganda, bamubajije urukingo rwa yellow fever, asanga atarufite, ngo bamushyire ahantu ha wenyine. Hashize umwanya haza umuntu amuha ruswa y'amayero 20 aramureka. Avuga ko ngo amaze kuhagera yakoze ibyamujyanye, aza gusanga izo mpapuro zisaba ko atabwa muri yombi. Kayumba yavugaga ntazihari. Ngo Rutabana na Turayishimiye babiganiriyeho, batangira kubona ko bishoboka ko hari ikintu cyahise cyihishe inyuma y'ibyo Kayumba yari yamubwiye. Ati Ben yahamagaye Kayumba ashaka kumwereka ko babeshye. Hanyuma rero ubwo nagira ngo mbabwire ko ni byinshi. Ngo nyuma yaho cyangwa se nyuma yaho gato uyu Rutabana yasubiye mu Bubiligi amahoro. Inshuro ikurikira nibwo ngo yagiye muri Uganda aburirwa irengero, kandi ngo hakekwa ko akeka nta shiti ko Kayumba Nyamwasa yarabiri inyuma. Mu bashyirwa mu majwi baba babizi harimo ngo muramu wa Kayumba Nyamwasa witwa Ntwari Frank uba muri Uganda. Uyu mugabo yavuze ko mbere yuko Rutabana abura hari inama yabereye i Boston aza kuyitabira, kandi ko ngo mu byaganiriweho ingingo y'amakuru yari nko gukorera kudeta Rutabana, kuko hagati ye mu by'ukuri na Kayumba icyizere cyari cyaramaze gutakara. Wahoze Umuhoza Benoit wari umuyobozi w'intara y'Ubufaransa muri RNC yavuze ko nk'umuyobozi w'intara yitabiraga inama za biro politike za RNC ko byose abizi. Yavuze ko Rutabana ari umuntu bari baziranye na mbere yuko yinjira muri RNC, ndetse ngo mu by'ukuri yabaga mu Bufaransa ariko inshuro nyinshi akaba yarabaga mu Bubiligi. Ubwo rero Turayishimiye yahoze ari umuvugizi wa RNC yavuze ko mu gihe cy'ibura rya Rutabana hakozwe inama hazurwa ko hashyirwaho itsinda ry'abantu 7 bagombaga gutegura inyandiko igomba gusobanura uruhande rwa RNC, ariko birangira bari muri iryo tsinda batumvikanye, birangira bityo. Ati rero batangira gushyiramo ibintu numva ari byo gutandukana na Ben, byo kuvuga ngo ntabwo tuzi ibyo yagiyemo, nka hari umujura wagiye kwiba banki, ndavuga ni sinshobora kuba muri iyo komisiyo. Umuhoza avuga ko nyuma y'ibura rya Rutabana bahise bacikamo ibice, bamwe basaba ko yirukanwa. Ati byaje kurangira byemejwe ko Ben yirukanwa, bituma abantu bagira umutima wo kutishima. Uyu mugabo yakomeje avuga ko hari abantu benshi bahoze ari abakozi ba RNC bagiye baburirwa irengero kubera ibibazo bagiye bagerana n'ihuriro. Turayishimiye avuga ko ibibazo bya muri RNC byatangiye ubwo yaratangiye kugira inshingano zo gucunga amafaranga y'iri huriro, kuko ari we wemezaga amafaranga asohoka. Rero ati niwe wemezaga amafaranga asohoka. Ingendo zabo bayobozi abantu basanga hari inyungu runaka. Intambara ziratangira rero, amafaranga amaze kwinjira ngenda bivuga mbihagazeho ko ari cyo kibazo
cyazanye induru cyazanye amakimbirane kubera ko Ben ni umuntu udaca ku ruhande. Yaravuze ati amafaranga azajya asohoka ari uko agiye mu kazi, agomba kujyamo ibintu byose, ati agomba kujyamo ibintu byo kugenda munyuza aha arabihagarika. Hanyuma avuga ko yarasigaye ajya muri Uganda yishyira akizana kuko yari afite gahunda n'abantu bakomeye bafitanye gahunda, birumvikana ngo ntiyaragisaba uburenganzira kandi ngo yari afite ububasha ku kigega cy'amafaranga. Ubwo rero Serge Ndayizeye avuga ko abavuga ko Kayumba Nyamwasa ari we uri inyuma y'ibura rya Rutabana babeshya, mu gihe Turayishimiye we avuga ko ivyo uyu mugabo avuga bidafite ishingiro cyangwa se bidafite shinge na rugero. Yes, ngaye nguko rero ku munsi w'ejo byari kwa kabiri tariki 9 ahitwa Kikuku, Guverineri Bahati Musanga Erasto yari mu ruzinduko rwe rw'akazi. Mu ruzinduko rwe rw'akazi rero muri teritwari ya Rucuru, Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23 Bahati Musanga Erasto yasuye agace ka Kikuku aho yakiriwe n'imbaga y'abaturage hashagawe. Yagiranye ibiganiro n'abaturage, yumva ibibazo byabo kandi anabagezaho ubutumwa bw'amahoro n'ubumwe ndetse n'iterambere. Guverineri kandi yagaragaje impuhwe n'akababaro afitiye abaturage bagizweho ingaruka n'ibitero bya drone bivuga ko byagabwe na guverinoma ya Kinshasa muri ako gace mu minsi yashize. Yongeye gushimangira ubushake bwe bwo gukomeza gushyigikira abaturage mu rugendo rwabo rugamije kugera ku mutekano, ituze n'iterambere. Ni Kikuku mu by'ukuri ahahoze hafatwa nk'indiri imitwe yitwaje intwaro n'imitwe y'iterabwoba nka Fdlr. Ubu rero akaba yifuza ko ejo hazaza haka gace harangwa n'amahoro, umutekano n'iterambere. Yes, ni Guverineri Bahati Musanga Erasto akomeje kugenda asura abaturage mu bice bigiye bitandukanye. Yes, ni munyemerere noneho twinjire muri iyi raporo yashyizwe hanze na Human Rights Watch yongeye kuza igaba igitero ku Rwanda. Bigaragara ko bakusanyije amakuru bavuga ko yagiye ari amakuru ashimangira ibyagiye bikorwa mu bihe bigiye bitandukanye. Bavuga ko byagiye bikorwa n'ingabo z'u Rwanda ndetse bikagira ingaruka zikomeye ku baturage. Mutese ni raporo ivuga iki? Ni raporo yasohotse ku munsi w'ejo hashize, yari kuwa kabiri tariki 9 Kamena 2026. Ariko munyumvire ibikubiye muri raporo namwe mumubwire ese koko mu by'ukuri murabyumva mute? Ni raporo yarebeye hamwe cyangwa se yagaragaje uburyo nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma ibintu byabaye bibi cyane. Mumubwire abatuye Goma, mumubwire umutekano ni wose, ndetse abatuye Goma bakakanya baririmbiza amazamuka bavuga bati twebwe twiboneye umucunguzi ari we M23, ariko M23 yabohoye abaturage bo muri ibyo bice. Mu by'ukuri bavuga ko ifashwa n'ingabo z'u Rwanda, barashinjwa gukora ibyaha byinshi, bavuga ko ari ibyaha by'intambara, ndetse bakavuga ko byakorewe mu nkambi ebyiri za gisirikare ziri muri Kivu ya ruguru no mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi raporo ivuga ko nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma tariki 30, Goma yafashwe tariki 29, tariki mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama umwaka ushize. Bakavuga ngo tariki 30 Mutarama hagaragaye amakamyo 11 yavaga kuri stade LE11, ni stade iri hadiya mu mujyi wa Goma. Ayo makamyo ngo yaratwaye abantu bagera ku 1700 yerekeza amajyaruguru agana Rucuru, ngo hatangiye ibikorwa byo kwinjiza, ngo nuko ngo ubwo rero nyuma y'uko hafashwe umujyi wa Goma ngo hahise hatangira ibikorwa byo kwinjiza abantu mu gisirikare ndetse ku gahato. Bavuga ko rero nabo bantu 1700 bavaga kuri stade LE11 batwawe n'amakamyo agera kuri 11 ava kuri stade LE11. Abo bantu ngo berekejwe uko bagera ku 1700 berekejwe i Rucuru, bivuga ko bari bajyanywe nyine mu myitozo ya gisirikare, ngo bajyanywe ku gahato. Human Rights Watch ngo yabajije ibibazo abantu bagera kuri 200 bahoze bafunzwe. Noneho uyu muryango kenshi ba leta cyangwa se abasivile basanzwe mu nsisiro, mu bitaro cyangwa mu nsengero, bose barakusanywa bajyanwa, cyangwa se ngo basanzwe mu nsengero no mu nsisiro, noneho bajyanwa ku gahato mu nkambi za Mangabo na Canzu. Murabizi ko hari ahantu M23 itangira imyitozo ya gisirikare, aho Human Rights Watch ivuga ko abantu babarirwa mu magana baba baranapfiriye
barapfiriye muri iyo myitozo. Hanyuma FARDC nayo muri iyi raporo cyaze ndabona ko yatunzwe agatoki, reka turebera hamwe ibyo yashinjwe. Kuko ngo icyakora iyi raporo inenga ku rundi ruhande guverinoma ya Kongo ishinjwa gushyigikira imitwe yitwaje intwaro, ishinjwa gukora ibyaha ndengakamere. Raporo igaruka kandi ku bufasha FARDC iha inyeshyamba z'umutwe wa Fdlr urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda hamwe n'udutsiko tumwe na tumwe twa wazalendo dushinjwa urugomo, gufunga mu buryo butemewe n'amategeko no kwambura abaturage bavanwe mu byabo mu nkengero z'umujyi wa Goma. Kubera iyo mpamvu Human Rights Watch irahamagarira Kinshasa guhagarika inkunga zose z'ibikoresho kuri iyo mitwe no gutangiza iperereza ryigenga ku mitwe yose iri mu makimbirane. Uyu muryango kandi utegamiye kuri leta uvuga ko Kigali kimwe na M23 ntacyo basubije ku busabe bwo gutanga ibisobanuro, nkuko iyi nkuru dukesha RFI isoza ibivuga. Yes, ni ibikubiye muri raporo. Ndagira ngo mu by'ukuri mumpe igitekerezo. Tubabwira raporo nyinshi zigenda zisohoka zishinja M23 kwica abaturage no guhonyora uburenganzira bwa muntu urasirazuba bwa Kongo. Ndagira ngo mumbwire ese ko kubikuye muri raporo bijyanye naho mwumvise amakuru Human Rights Watch ishingiraho itangaza ibikuye muri raporo, mu by'ukuri murumva bimeze bite? Ndagira ngo mutange ibitekerezo. Yes, reka rero noneho tunyarukire mu yandi makuru ari kuvugwa cyane cyane muri axe zo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Bibogobogo. Ahangaha rero ingabo z'u Burundi zikomeje kuri koroza. Amakuru akomeje guturuka mu gace ka Minembwe no mu nkengero zako avuga ko hakomeje kugaragara ibikorwa by'imitwe by'imirwano ndetse n'umutekano muke, aho bivuga ko ingabo z'u Burundi zari ziri mu gace ka Bibogobogo ngo zerekeje mu Minembwe mu bikorwa bivugwa ko bigamije kugaba ibitero ku baturage b'Abanyamulenge batuye muri ako gace. Aya makuru akomeza gutangazwa n'abaturage ndetse n'abatangabuhamya batandukanye ngo nubwo kugeza ubu nta cyemezo cyangwa se raporo yemeza mu buryo budashidikanywaho iby'aya makuru yashyizwe ahagaragara. Gusa mu buhamya bwatanzwe na bamwe mu baturage bahariya mu Bibogobogo bivuga ko mu ijoro rishyira ryo kwa kabiri rishyira kuri wa gatatu abasirikare b'u Burundi bari benshi ndetse ngo bari mu Bibogobogo bivuga ko ngo batangiye kugenda berekeza mu bice bya Minembwe. Umwe muri aba baturage wakomoje ku byo yiboneye n'amaso ye avuga ko abasirikare b'u Burundi babaga mu Bibogobogo baraye bagiye mu masaha y'ijoro berekeza mu bice bya Minembwe, bavuga ko ngo bagiye gufasha abandi basanzwe yo mu bikorwa by'ibitero mu mihana y'Abanyamulenge. Uyu mutangabuhamya akomeza avuga ko mu basirikare basigaye muri Bibogobogo hasigaye umubare muto cyane ugereranyije n'abagiye, bivuga ko ngo rwose abasigaye mu Bibogobogo ntibarenze na 15, mu gihe mbere byavugaga ko bashoboraga kuba barenga 500. Amakuru aturuka mu baturage kandi bo muri aka gace avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kwa gatatu hagaragaye imirwano ikomeye n'ibitero mu duce dutandukanye harimo ahitwa Gakenke ndetse no mu turi duce twa Bidegu, Kalongi, Mikenke na Kalengi. Ngira ngo murabizi ko twari dutangiye tubabwira ko igisirikare cya Kongo cyo kiri kwigamba ko kigaruriye Kalengi ndetse na gifite cyangwa se kwigarura agace ka Mikenke kafashwe na twirwaneho ejo bundi ku munsi wa kuwa mbere. Yes, hanyuma reka mbabwire ko mu bice bya Fizi twa Colonel Makelele bati ni M23 ndetse nitwirwaneho yamuguye yitumira murasa, ariko mu by'ukuri amakuru avuga ko uyu musirikare mu gisirikare cya FARDC yapfuye ariko yirashe ubwe yirashe, nkuko amakuru agezeho abishimangira. Bikavugwa ko uyu Colonel Makelele umusirikare ukomeye cyane rwose wari uyoboye ingabo hano muri Fizi ngo yapfuye ariko yirashe, akaba ari umwe mu basirikare ba FARDC wayoboraga ingabo muri Kivu y'Amajyepfo. Yasanzwe yirashwe yenda gupfa ajyanwa kwa muganga. Ntago yapfuye ahubwo mu by'ukuri ngo yasanzwe yirashe yenda gupfa ajyanwa kwa muganga
aho kuri ubu bari gukurikiranirwa hafi nyuma y'uko amakuru ya mbere yavugaga ko yapfuye, ari nayo yo mpamvu nari ntagiye mbabwira gutyo, ni nyuma yo gufata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima. Byatewe n'iki rero? Amakuru icyenda Kamena, nkuko aya makuru yaturukaga mu nzego z'umutekano n'abahagarariye societe civile aya yageze kuri kinyamakuru dukesha inkuru, yavugaga ngo uyu musirikare mukuru mu ngabo za Kongo yirasiye mu bitaro bya Rutanze ni mu gace ka Mushimbake ni mu mujyi wa Baraka. Amakuru yaje nyuma ashimangira ko uyu Colonel Makelele nubwo yirashe intego yo kwigisha byarangiye adapfuye, ndetse ngo n'ubu aracyariho kandi ari mu bitaro bya Baraka ari kwitabwaho. Amakuru akavuga ko cyangwa se mu nzego zitandukanye akaba avuga ko nyuma yo kwirasa yihutanywe ku bitaro mu by'ukuri biri aho ngaho hafi muri Baraka. Ubu rero akaba ari gukurikiranirwa hafi n'abaganga, ngo ntabwo arapfa. Hanyuma mu yandi makuru ni munyemerere mbabwire cyangwa se dukomoze ku mpamvu y'amakuru Fdlr ari ifatirwa ibihano mu gihe sebuja asa n'uwirengagizwa. Kuki Amerika ihitamo guhana Fdlr mu mwanya wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Murabizi ko ibikoresho Fdlr yifashisha ibihabwa na guverinoma Kinshasa. Icyo rero nicyo abenshi bibaza. Turibanda cyane ku bikubiye mu bwanditsi. Ibikubiye muri iyi nkuru birumvikana nibishingiye ku bitekerezo by'umwanditsi akaba n'umusomyi wa kimwe mu binyamakuru bikomeye hano mu Rwanda, Igihe, yitwa Rizinde Shafi. Uyu nkuko bavuga, abasesenguzi benshi bari gusesengura ibijyanye n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerutse gufatira Colonel Gustave Kubwayo, n'umuyobozi w'ishami ry'ubutasi n'ibikorwa byihariye muri Fdlr, ndetse na Colonel John Imaninzenze ushinzwe ubutasi muri M23, nk'intambwe nziza yo kutabogama mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu by'ukuri rero ibyo ntabwo ari byo, ahubwo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi biriya bihano birimo kujijisha isi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rajya mbibabwire gutya ati rero nkaba nsanga hari ingingo eshatu abasesenguzi bari kugenda birengagiza ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Icya mbere ngo kirengagizwa ni imiterere ya M23 n'iya Fdlr. Aha ati ndagira ngo mbibutse ko Fdlr ari umutwe uhuriza hamwe abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bagahungira muri Kongo yitwaga Ziri icyo gihe, ubwo ingabo za RPA, ingabo zahagarikaga jenoside yakorerwaga abatutsi. Niba muri Kongo bakomeje kwisuganya rero, bakomeje kwisuganya no gushyira imbere umugambi wo gukomeza jenoside no gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo, kuko ibafasha guhora binjiza ingabo nshya muri uwo mutwe ukorera ibikorwa byawo by'ubugome ku butaka bwa Kongo. Kubera ko muri bimwe mu bihugu bikikije igihugu cy'u Rwanda bishyigikiye ingengabitekerezo ya jenoside, aho Fdlr yinjizwa mu ngabo za Kongo, ndetse abarwanyi bayo banashyirwa mu nzego z'ubuyobozi bw'izo ngabo. Ubutegetsi bwa Kongo rero kimwe na bimwe mu bindi bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari byiyemeje gufasha uwo mutwe kuzagaruka nyine ngo gukomeza umugambi wa jenoside mu Rwanda mu gihe uzaba umaze guhirika ubutegetsi buriho. Murabizi ko nimvuga ntyo, murabizi ko hari umugambi bivuga ko uri gufashwa cyangwa se guterwa inkunga n'Ububirigi, nubwo bwabihakanye, ariko Ububirigi bumaze iminsi bwohereza drone, ibikoresho by'intambara byoherezwa hari Bujumbura mu Burundi. Muri uwo mugambi harimo Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakabamo mu by'ukuri hakabamo ihuriro P5 ndetse n'iyi mitwe y'imbonerakure. Bivugwa ko rero bafite umugambi wo gutera u Rwanda, havugwa igihugu cya Tanzania ndetse na South Africa. Ubwo rero
ubutegetsi bwa Kongo kimwe na bimwe mu bindi bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari byemeje gufasha uwo mutwe kuzagaruka gukomeza umugambi wa jenoside mu Rwanda ngo mu gihe uzaba umaze guhirika ubutegetsi buriho. Icya kabiri birengagiza nuko M23 ari umutwe w'abanyekongo bahohoterwa na leta ya Kongo uko zigenda zisimburana, bimwe mu by'ukuri bagiye bimwa uburenganzira bwabo nk'abene gihugu bitwa abanyarwanda kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Rero intambara iri hagati ya M23 na leta ya Kinshasa niyo kurwanira uburenganzira bwo kubaho no kuba mu gihugu cyabo, nuko ngo niyo mpamvu M23 irwana. Rero amahanga yose yabonye aho bicwa urwagashinyaguro, baribwa nk'amatungo ku mugaragaro, bahungira mu bihugu bituranye hirya no hino. Bamwe muri rero bavukiye mu buhungiro, baranahakurira, baranahabyarira. Byumvikane ko rero ni impamvu itanganururo M23 irwana. Aha rero mu by'ukuri ibihano Amerika yashyiriyeho umuyobozi wa M23 mu bijyanye n'ubutasi Kone John Imaninzenze ndetse n'uyu Gustave Kubwayo muri Fdlr ngo byirengagiza imiterere ya buri mutwe. Nuko nukugereranya ibidahura no kwitiranya ibititiranywa ngo kandi bigakorwa bigambiriwe ndetse bikaba bishobora kuba binafite umugambi uhishe w'igihe kirekire. Icya gatatu hari imishyikirano yari hagati y'u Rwanda na Kongo ibera muri Amerika yageze ku masezerano yiswa ya Washington agamije gukuraho urwikekwe no gusubiranya umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Iyo mishyikirano mu by'ukuri ari M23 na Fdlr ntabwo ari impande ziri muri ibyo biganiro, ahubwo ni ibyigwa mu biganiro, aho u Rwanda rushinjwa gufasha M23 rugasabwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi, naho leta ya Kongo igashinjwa gukorana no gutera inkunga Fdlr isabwa gusenya uyu mutwe. Ubwo rero mu by'ukuri mu kuzuza neza amasezerano ya Washington kugira ngo amahoro arambye aboneke muri Kongo agomba kuzuzwa na amasezerano yari kuva i Doha mu biganiro bihuza leta ya Kinshasa na M23. Ibi byumvikanisha ko rero M23 ari uruhande ruri mu mishyikirano y'amahoro mu biganiro bya Doha. Amasezerano agomba kuvayo akuzuzanya n'aya Washington mu kurangiza burundu intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Muri ibi byose rero ntaho Fdlr igaragara nk'uruhande ruri mu mishyikirano cyangwa se mu masezerano, ahubwo ni ikibazo kiganirwaho mu biganiro bye bitandukanye. Bityo rero mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Kongo, guhana Fdlr nta ruhare na ruto byagira mu kubahiriza ayo masezerano, bityo bikaba ntacyo bishobora guhindura haba ku rugamba cyangwa se muri diplomasi muri ibi bibazo. Ubwo rero iyo Amerika iba ishaka koko gukoresha ubutabera n'ukuri nk'uko yafatiye ingabo murabizi ko yafatiye ingabo z'u Rwanda ibihano zishinja kutubahiriza amasezerano na Washington, ngo yari guhana leta ya Kongo yanze gusenya Fdlr nk'umutwe watumye u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi kubera rero umugambi wawo wo guhungabanya umutekano warwo. Reka nizere ko iki nacyo mu by'ukuri cyumvikanye. Yes, impamvu Madame Ruze mushiki wabo ahabwa amahirwe yo kongera gutorerwa kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango OIF. Nyuma y'imyaka igera kuri 7, umunyarwanda kazi Louise mushiki wabo ari umunyamabanga mukuru w'umuryango OIF uhuza ibihugu bikoresha igifaransa, ashaka kongera guhatanira manda ya gatatu, aho azaba ahatanye n'abakandida barimo Juliana Amato Lumumba wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba umukobwa Patrice Lumumba, ndetse n'utwa Kumba ba wo muri Mauritania na Dacian Kialos wo muri Romania. Nkuko mushiki wabo yabisobanuriye itangazamakuru muri Gashyantare uyu mwaka, yafashe icyemezo cyo kongera guhatanira uyu mwanya nyuma yo kugisha inama guverinoma y'u Rwanda ubwo mu Gushyingo umwaka ushize yaramaze kwakira ubusabe bw'ibihugu byashimye ibyo yagezeho muri manda ebyiri amaze muri OIF. Nubwo abibonera hafi batekereza ko amatora azabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia mu Gushyingo 2026, ashobora korohera mushiki wabo kubera ko ibihugu byinshi byamugaragarije ko bimushyigikiye, wagaragaza ko azaba akomeye kuko abakandida bose
mu by'ukuri bazatana bafite ubushobozi bwo gukora iyo nshingano. Icyakoze agahamya ko nta bamuteye ubwoba. Kugira ngo rero umukandida azatsindire umwanya w'umunyamabanga mukuru wa OIF bisaba gushyigikirwa n'ibihugu byinshi, ariko bigashingira ku byo yagezeho haba mu gihugu cye no ku rwego mpuzamahanga cyangwa se muri uyu muryango. Madame Louise Mushikiwabo atangira kuyobora OIF muri Mutarama 2019 yagaragaje ko afite intego yo guharanira ko uyu muryango wagira uruhare mu bibera mu isi, ku buryo rwose waba umuhuza w'ibihugu, ukubakira ku ndangagaciro za kimuntu. Yibutsa ko ikiruta ibindi muri uyu muryango ari ubufatanye. Ubwo rero icyo gihe yasanze OIF igizwe n'ibihugu 88 birimo 54 by'iminyamuryango n'ibindi 34 bikorana nawo bya hafi cyangwa se by'indorerezi. Muri rusange abavugaga igifaransa hirya no hino ku isi bageraga kuri miliyoni 300, barimo barenga 50% bo ku mugabane wa Afurika. Mushikiwabo yasanze OIF yugarijwe n'ibibazo by'ubukungu ndetse n'umwuka mubi watewe n'imicungire mibi y'imari y'umuryango yabayeho mu gihe cya Michel Jean wayoboraga uyu muryango, kuko uyu munyakanada yashinjwaga gukoresha ibihumbi 500 by'amadolari mu kuvugurura inzu yabagamo i Paris no kugura piano y'ibihumbi 20 by'amadolari. Ayo yari ay'umurengera. Rero yatangiranye impinduka y'imbere muri uyu muryango wasaga n'uwacitsemo ibice nk'uko byari mu ntego ze. Gusa icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije ubukungu bw'isi kuva mu mpera za 2021 cyagize ingaruka mbi no ku mishinga ya OIF, kuko byari bihe mu by'ukuri ibihugu byirebagaho cyane bikemura ibibazo byihutirwa cyane, kuko imigenderanire yari yarahagaze hagati y'ibihugu byombi, inama nazo zitakitabirwa. Rero nko mu yindi miryango OIF yagiye ihura n'ibibazo cyane cyane by'abanyamuryango badatanga imisanzu mu gihe cyateganyijwe, ariko n'igihe itanzwe ikaba mike cyane kubera ko hari hashize igihe cyangwa se imyaka myinshi nta gihinduka. Nyamara ibikenerwa kugira ngo umuryango ushyire mu bikorwa imishinga yawo mu bihugu bitandukanye nko guteza imbere urubyiruko, abagore n'uburezi byari bikomeje kwiyongera. Ni byinshi mu by'ukuri bishingirwaho Madame Louise Mushikiwabo yagiye afasha uyu muryango, bikaba n'iturufu mu by'ukuri ikomeye ishobora kuza kumufasha kongera gutsinda amatora ateganyijwe mu hagati ya tariki 20 tariki 15 na 16 Ugushyingo 2026. Yes, hakurya y'inyanja ngari Iran yihoreye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugana ku musozo w'aya makuru, reka mbabwire ko Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gufata indi ntera. Nk'ubungubu amakuru anjye aravuga ko Iran yatangaje ko yagabye ibitero ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Bahrain, ndetse ni Bahrain, Jordan ndetse na Kuwait, mu rwego ngo rwo kwihorera nyuma y'ibitero Amerika yagabye mu majyepfo ya Iran. Ingabo zirinda impinduramatwara muri Iran IRGC zavuze ko zateye icyiciro cy'ingabo za Amerika zikorera mu mazi zizwi nka 5th Fleet kiri muri Bahrain, ndetse n'ikigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Jordan. Kuwait nayo yatangaje ko yagabweho ibitero biturutse muri Iran. Ku ruhande rwa Amerika, ubuyobozi bw'ingabo zayo muri Tuwel yo hagati izizwi nka CENTCOM bwatangaje ko bwagabye ibyo bwise ibitero byo kwirwanaho nyuma y'uko kajugujugu ya gisirikare yo mu bwoko bwa Apache irashwe n'ingabo za Iran mu nyanja ya Hormuz ku munsi wa kuwa mbere ejo ndi tariki 8. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yamaganye ibyo bitero bya Amerika, ivuga ko ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga ndetse no ku busugire bw'igihugu. Iran yavuze ko ibikorwa byayo byo kwihorera bishingiye ku burenganzira bwo kwirwanaho buteganywa n'ingingo ya 51 y'amasezerano y'umuryango w'abibumbye. Mu gihe amakimbirane akomeje gukaza umurego, Ubushinwa bwahamagariye impande zombi kwirinda gukomeza kuzamura umwuka mubi, busaba ko habaho ibiganiro n'ubwumvikane aho gukoresha intwaro. Hanyuma Pakistan nayo yagaragaje impungenge ku makimbirane ari gukaza umurego mu burasirazuba bwo hagati, iburira ko ashobora guteza umutekano muke ku rwego rw'akarere ndetse n'isi yose. Ni mu gihe kandi Israel yakomeje ibikorwa bya gisirikare muri Lebanon no muri Gaza, ibintu bikomeje kongera impungenge z'uko intambara ishobora gukwira mu bihugu byinshi byo mu karere.
abasesenguzi bavuga ko niba hatabayeho ibiganiro bya dipolomasi byihuse amakimbirane hagati ya Iran, Amerika na Israel ashobora gukomeza gukaza umurego bikagira ingaruka zikomeye ku mutekano n'ubukungu bw'isi muri rusange.